Mubanta Karina, berjumpa nolak kita di channel YouTube Siboman. Kami menyapa channel YouTube Siboman, Kecamatan Salak, Kabupaten Pak Barat, Silot 6 desa. Perjolo, Desa Bawang Manalu, kedua Desa Kuta Tinggi, telu Desa Penanggalan Minangabawang, keempatkan Desa Salak Sada, kelimakan Desa Salak 2, keenamkan Desa Sibongkaras. Mudah-mudahan mersenang ate deket merlolo ate mau kita Karina. Kubainle piga-piga pantun lako menghibur kene Karina orang tua. Imo si tutun dita si pantun bunga. Sada salat 2 so mamo penanggalan Minangabawang. Mula lot pe salah nami pertuturan nami kami mengido maaf mendahai orang tua nami. Salat seri memungkur si bade dalam mi boang. Tahise si salah ukur si daging gabe terbuang. Bigo-bigo minum tas ari buah salak merjari-jari. Bagi le kata sangat kami ulang lupa ke mengajari kami. Dua lubang nisige sadap puramahan geri-geriten. Tasoh peke miladang dike say ulang mau berniten. Unang menonulu pakene nalako kilai ki komen ki subscribe channel YouTube taen asa makin kasahna kami memahan pantun pak rebak umpama pak. Bias ate mentahi kene Karina terlebih kita pak silima suwa. Marang idi kepe kita berbekas saya Tuhan tamu dengan kita Karina. Tupak si merpara ruah-ruah dahan parira menumpak Tuhan debata juah-juah kita Karina. Juah-juah.